Saya tak marah abang tau. Saya tadi aja. Welcome back to the channel. Hello, Assalamualaikum guys. Welcome back to the channel. Assalamualaikum. Thank you so much for still watching this channel walaupun aku mengarut dan on off posting kadang. But to be honest, the reason why aku on off posting ni sebab actually I have not been active on social media and aku tak grow up ataupun actually spend a lot of my time on YouTube. So aku tak pandai sangat macam mana, like how does people actually curate and hosting all this. So over the time baru perasan yang actually this is a whole show in itself, you know. Haha. Tadi aku naik atas jap, patah balik sebab glove lupa. In light of a lot of things that's happening, it's best to wear our protective gears. Saya nampak dia nak parking tepi. Thank you for giving your signal, appreciate it. Saya memang appreciate orang yang bagi signal atas jalan ni. Suka sangat. Thank you. Yeehaw. Okay, anda about to saksikan jam Jalan Klang Lama. Ni dalam range pukul 3.22, 3.30 macam tu. So dia still macam ni je. Dia still tenang. Kalau pagi-pagi gulak lah korang. Kalau pagi-pagi kat sini, sheesh. So yeah, sorry, aku dah banyak borak benda lain pula. So we're about to experience Jalan Klang Lama punya jam. Bismillahirrahmanirrahim. Harap queue kat belakang bertambah sekejap. So hari ni kita menyelit sambil ada pilihan kat belakang. Woohoo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Abang Lori, tuan lalu, thank you. Sebab tu one of the things lah kan. Aku ni sama yang sebenarnya tak suka kacau hidup orang lain. Tapi the moment aku beli motor ni, aku terus tukar muffler dia, which is exhaust kat belakang ni. Sorry tercakap muffler pula. Tak semua orang faham muffler. Aku terus tukar exhaust dia kat belakang ni, slip on je pun, untuk make it louder. Sebab kita dekat dalam negara Malaysia, which it is legal to lane split. Iaitu it is legal to mencelah. Thank you. It is legal to mencelah. So disebabkan tu, first thing aku buat adalah antara untuk safety aku sendiri. I mean, I understand it's a bit selfish. Yeah, it's my own safety yang aku tak nak ambil ringan. I mean, I want to drive aggressive, ride aggressive sometimes. And yang paling penting aku nak orang tahulah yang aku atas jalan with them as well. So, aku antara orang yang rajin juga belik aku punya signal sampailah benda tu jam. Dia dah jam lah. Dia dah tak ada haptic feedback lah. Geram je aku. So nanti aku nak kena betulkan tu. And that is also why lah aku memang suka pakai exhaust bising sikit, sebab it's for my own safety and for everyone on the road also to be aware of my presence. Kan diorang pun terlanggar ke apa ke, I mean, so diorang akan dengar. Sebab tu exhaust ni bising aku pakai, itu je. Proton boleh ke? Thank you Proton Apa dah hal. Dia buat keras sebab dia tahu dia boleh lepas macam tu. That's true. There's nothing wrong with that. When you choose to do this, I mean kau nak mencelah or whatsoever ni, kau dah already understand what it takes. Itu antara accountability yang kita boleh ambil sebagai rider. Aku harap
orang yang makin lama makin fed up dengan jalan, and diorang driver and considering to bawa motor lepas ni, be careful guys, because bawa motor ni bukan macam korang risaukan lah. Of course lah, korang memang risaukan benda tu lah. Sebab tu korang tak bawa kereta, korang tak bawa motor lagi. Sebab safety atas motor ni memang nipis sangat. It heavily relies on your, it is your responsibility. Yeah. So berjaga-jagalah. Aku rasa nanti aku nak tukar side mirror lah. Sebab side mirror ni, since aku duduk dekat tengah KL ni, dia rasa macam tak sesuai. Sebab kiri kanan jam, masih nak kena tutup ke. Tengah hijau lah, alhamdulillah. Adakah hijau tu menunggu kita? Hijau tu menunggu kita lah. Terima kasih lah. Ada minyak tak suka lah. Kita nak hujung-hujung je, takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada friend lah, nak kejar friend boleh ke? Okey lah, dah tak friend dah. Sebab kat sini selalu orang nak masuk kiri. Mau. So aku takut. Thank you for being aware of my presence. Yeah. Dia sebenarnya iya. Mantap brother, response. Saya tak marah abang tau. Saya tadi nak tukar gear tapi dia macam susah sikit. Kalau boleh kan, korang yang bawa kereta atau bawa motor, anything, kenderaan atas jalan, time corner tu kan, kalau boleh jangan tukar lane. Sebab time tu bahaya tau. Bahaya sebenarnya. Jangan cakap lane split untuk motor. Kalau kereta tukar lane tengah-tengah, tiba-tiba ada kereta masuk laju dari tepi, dia nampak kosong kan macam tadi. Sebab aku dah tahu memang speed kat sini memang takat tu je. I'm a frequent user of this road, so I understand what at this hour, what is the traffic like, what is the usual things that's going on. Yeah, abang merah nak ikut abang merah boleh? Wow, Assalamualaikum. Wow. Abang gas masuk kiri ke tak Ya, ya. Ya. Okay. Tak apa bang, no pressure bang, no pressure. Abang bawa bini tu. Depan merah pun mantap. No rush. Alamak. Kenapa Swift ni nak ke kanan time-time ni Thank you Swift thank you Oh, tak nak berhenti. Tak nak. Alah, berhenti. Benci lah. Itulah, duduk tengah-tengah lane. Tapi tak apalah, dia bagi jalan kan. Dekat kereta nak ke kiri. I mean, it comes from good intention, but sometimes G818G, you should be proud of yourself. Assalamualaikum.
saya rasa takat tu je lah celoteh saya hari ni. Yeah, sekian handsome siut. I mean, I don't know what this baby is, but sheesh, she's pretty. So aku rasa tu je lah kot untuk video kali ni. Yeah, thank you so much for staying tuned. Video kali ni dedicated untuk Tim Tia yang buat video pasal traffic tu, yang mengingatkan aku yang there will be a lot of new bikers that's coming, especially since Chinese bikes are coming after the big four with the price range macam tu. Lepas tu Enforce pun buka after sales hub diorang properly besar, so boleh harap lah Chinese bike lepas ni boleh, you can see an increase of them. Thank you for staying tuned. Nanti next episode Papa Roger. Untuk next episode aku rasa aku buat crash bar tu kot. Right. Ciao, Assalamualaikum.